malo I Taulava. Pea ko testes pe nia. Pe ulele lele ya tuen ki tua. Ki hoko e whapaparema I he wiki koene ua ko Mario atu. Ki paraparema pe me heni. I he whaifatongia ai studio koene ai mananga Kenpela. Pe me Kenpela. Pea whaipe ngā aue ki ai ki he connection whaka interneti. Pea mo loto studio pe koe ni pe koe kumi ngā he mea whaahoko ai a paraparema. I he ngai polokalama koe ni he wike ua ko tausi tua me ai pa koe kutoe ki wawakai pe heni o tā noa pe me heni. Pe mo e whaampe e ongo sai atu. Kaike koe oku whalelei pe ai whamawhora hanga tono at me heni. Ka koe taimi oku whawhai ai hu mai mei tua. Oku whaahoko re vai a parapare mana o mi hataha. Ke whai ate whakatala noa me heni. Pea ku kei whai wakai ki ai a kau IT me Texas. Pea mo Ken Pelani pe ko Professor Tawhaake a Technology. Professor Elias Offa pea mo Peter Ofshenikov pea me heni. Udi heni. Nawa whaku nga tokon mai he whai tawhaako ia mo tāke kina. Ai tawhaaki whaka computer science, computer mo e tawhaaki whaka internet pa mangahi whakaikikoi. Oku maulawa pe mei heni o whai ngahi whatongia pe ki ono whamawhola mo whalere mea kotoa. Whalere ai whau mei heni ai prokalama kotoa pe alo au ko ni kalasi ko e ngahi appointment mo e whanawako pe mo kakai pe ko e whakate whamawhola ngatono te ngai prokalama alo au mi heni whai kato atu pe mi heni mi he studio manangaka ko e kau maulotonga malolo I he wike ua kon ke wike tolte mau toko hoko te mau prokalama I September mau hoko atu I September aka e whai au no whenga ke whalelei ai mea kotoa pe ku wha hoko mai I he taimi o ku whai ai au no whamawhola ata prokalamani pe koe mea whakai computer pe koe mea whakai graphic pe koe mea whakai interneti pe koe ni whai hano ka ko ki testes pe ato ak pe akuia pe kuongo lele atu pe me ai foke whai ma prokalama mo Silvester Atonga VPO enaka kune lo tonga puke pe ka pau ke mamata mai e uha wawaula ko ofalai ate te koe mo e tala monua pe ke waweha o sai mai ma prokalama mahala pe mo ua wawaulahi e VPO enana na kon ke whai aho ni matolo i atu ke tua pule lulu wa fufua ke kaimi hongo fultol noa pe me Ken Pelani aia koe tahu atol noa aia mahalo a Aotearoa ka koe ia ko ofalayat ka tik mautoro ka te tau toke hoko atu e tau prokalama stream live o whamawhoranga tonu me heni I Okatopa, September en Okatopa isa ko Okatopa Kai whai hate u ngā ue koen ki u mea koen u whaparaparema I he studio. Malo abito.